Iyang okay palipon malan mga raksokon ton penyo wang kisanangkan ko likan ko nanalang ko na kaniko wang choro ram sa panmachayan kop na koreang kop na speaker ng legislature sound ko mong labalabakan ng palensya momot sa government o chon ton penyo sa pechawan buka kuburan korosong ng sa panmachayan roman rangwach. Ngay sa ni Nicolas, maban pacuan kalalay kukurakan, hau tabang sa pagmachay roman ramuch. O iya cara laban sa pagmachay rongkan, kayo, tokan sila so mau takapin sa let COVID-19 sa tuwaw, karyaw yay program and student takeover, kasilo sa pagmachay roman masalangan way porte. Rong sang kolonya wain ponpe, panian rong nan sapal macay retyon ponpe. Pechawana natire rong sang kampanel to social services and wain ponpe, panian public health na kan pechawan pukoki. Apoy pan to kan silasinan COVID-19 saktual. Te ponpe state Moderna Vaccine Administration. Pechawan kasalitar wan chocho naramas na pechawan ale. Aray chungal to kan sila kayo ho karyaw. Nintuan tamen sansal melileta ni Pepor Riay Saksilor yakat Riay Sakayo. Iray na naman sa kan makach kiyar to pachawaner to kan sila silwach. Me pakat sila bukaryaw o me kachikita pachawan kain sakla sapal maray taray chungal to kan sila iray na naman. Kit epuke pakliman. Karyawan sa panmachay roman ranwat yay program and takeover parya katriyay sakayo. Ni Pepor Riay Saksiluan parya katriyay sakayo panyan school and wain ponpe pachawan miyayag. Program and student takeover daw yapan kaya ni wang sa panmachay sarikan. Ang apal panaray pan ka punya count amang mga newe wabis kanan wain ponpe metwe chakap na karyang kap na speaker. O kau ne ewe pali te avis kanen ponpe. Mecha uya chapin sangan program watch uyawi nan win ponpe. Program watch pacawan uyawi nan pungan rai sar pilipilta kan sang puin ko isak riyaw and ewe school kan and public private school. Me pacha nan puin ko isak riyaw. Programas pacawan ng saklan, nakasaraw mocha-mocha, may pacawan niyaw ng conference room lao. Nan absent kop na, may pacapay na pala kolonya win pompe. Nan kasaraw mocha-watch-watch, may pacawan niya law-lawan rachingata. Programas yung one paran, Rodley Robert sa Momotso New CCP. Man, matalan ninyo. Sa kanalo choror, pacawan niya usang sakol machay kop na win pompe. Honorable Reed P. Oliver na nachngal sa karata. E pachawan niya achngal katong kalangan ng Raichon School kan. Iray panaynay, sampata. O ikaw na school and pompe. Pwede tatapos hakakuyaw ng pompe. O pachawan kami nila may parwat tatapos chikchik. Hapon mele may panan pa. Ay school may panwat tatapos panlaw. O pan kakan. Kasalir sang kami sansal ranwatch. Moren sa kanatawat yay pachotan sertifikat kisakis ang Raichon School kan mayang chaweta program watch. O program watch pachawanong saklan iyo sa karata may sang taraktaran kampan school and wain pompe Mr. Stanley Etzel. Niya pachawan niya achuan kapeng sa kulmachay kop na Koreang kop na speaker and legislature o kau na newe upalikan pwe kuchuch me pachawan salsal ang kampan school and wain pompe. Nintuan tamen sansal me sapal machay retyon pompe physics ay retyo pachawan pachang program watch o man pinakap me pachawan uya commissioneran na pinansawang o pachawan kawkaway to ababali tata kochon tatangkan and physics ay radio. Pinakang manage pachosang niya school and metalanim te MHS
Wachmana ke Kolian Apra. Kain saglan sa pulmachay ron ranwach yay ran masanlangan white thorpe. Hu ngalangan kami minipije poinche kulakisu minipije sa limang na may isang ulan kami minipije niyaw. Point tayo kulakriyaw minute niyaw tauli mo rin suwas. Hoeu ngalangan kami minipije poinche kulaktuaw. Minute isu tauli min sauchik. Rano chan kami minanpungan ban maso paliapang ninate isak lumaw lelwiya isak. Ilaglukin pa na kami minipij wano lelisu pan tapokin o pan kap niya marmarakan kachaw. Ni sauchik niya pa mang kami minanpungan paliapang o palmasa. Ninate isak lumaw lelwiya isak ilaglukin pa na. Pan piimi ni pich wano lelisu pan tapokin yang ako marmarakan kachaw. Nialam ni rangkaw na pan kami minantungan pali masa o paliapang ninat isak lumaw lelwiya isak lumaw. Ilaglukin pa na kami minipichisu leltungaw pan tapokin o pan kap miyak marmarakan kachaw. Wan sasongan namnam ranaya miminitikruwali sa kisu, wan sasongan namnam ranwach miminitikruwali sa. Wan sasongan kachaw mamaratin nanawa riyay sakpayo mimininsistara point sarasaro wan sasongan kachaw mamaratin ang sampungwach mimininsispayo point way saklima. Ton pay panor sang kachpin kulakwano minutes lisak tuwaw ni sauchik o pan prong sa lang kachpin kulakwano minutes pa isakew ni may samanlakaw. Main ko yay matyakan au tapen sa kunmatyanin roman ranwach kalanganan kupran karas o kasalinya.